Healing worship team ni kuva mu gihugu cy'u Rwanda mumva neza karabaririmbyi baba baravyiteguriye bakabitegura neza bakabikora neza buri bamaze gukora amateka menshi mwarabonye mu bihugu by'u Buganda n'ibindi bihugu bige bitandukanye bagenda bahimbaza batazira. Ino ndirimbo ikaba ivuga ngo uniweke embari na kerere. Safi shira mu Kirundi bavuze ngo iki? Subiramo twumve ngo unshire kure. Kure yiki? Kure y'ugwamo. Ugwamo. Mchungaji wa moyo wangu, mchungaji wa moyo. Yeye ni baba yangu, mchungaji wa moyo. Yeye ni Mungu ananipenda mimi, mchungaji wa moyo. Napita popote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo. Siogopi adui nikiwa na Yesu, mchungaji wa moyo. Mchungaji wa moyo wangu mimi, mchungaji wa moyo. Mchungaji wa moyo wangu yawe, mchungaji wa moyo. Nafanya chochote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo. Napita popote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo. Mchungaji wa maisha yangu baba, mchungaji wa moyo. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nipeleke mbali na kirere. Atu ntwaru nyigize hari akije yinduru canke yugwamo y'abantu bagwa bagira bina biriya. Uyu munsi turagarutse muri show igice cya 48 rero tuje tumeze neza cyane tuvuga ngo nipeleke mbali na kirere. Tuje turi babiri gusa uruzi turi batatu badatana mu ndagano tumepole sana bera tumaranye iminsi ariko ano munsi nivyakunze ko tubana disi yagwaye basha mu musingiri murazika ora bahasho imeze bien rego tureze ko Imana izomukiza no munsi nzananye na Parfait bana gibafu banje ndi kumena sa shoni show uza ubona imeze bien. Ni protect urakingiwe kuri mikoro ya mbere mwite Mr. Pro canke Mr. We. Eka dutangure neza cyo no munsi ni notirimbo unipeleke mbali ina kirere.
niweke roho kando ya maji ya utulivu ili nikuabudu. Baba, uiweke roho yangu kando ya maji ya utulivu ili nikuimbie. Uiweke roho kando ya maji ya utulivu ili nikuabudu. Kando ya maji ya utulivu Baba, uiweke roho yangu kando ya maji ya utulivu ili nikuabudu. Uiweke Baba roho yangu kando ya maji ya utulivu. Kelele za magonjwa, kelele za maneno, Baba sikia ombi langu, uniepushe kelele za ujanja, za fitina, kelele za magonjwa ya Baba sikia ombi langu, uniepushe kelele za ujanja, kelele za fitina, Baba sikia ombi langu, uniepushe kelele. nuko rero muravyumvise rero barimvyi kuva muri uriya mugwi Healing is Worship Team ni mugwi Healing Worship Team ni kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Wumva neza ko abaririmbyi baba baravyiteguriye bakabitegura neza bakabikora neza. Barimvye bamaze gukora amateka menshi murabonye mu bihugu vy'u Buganda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bagenda bahimbaza batazira. Ino ndirimbo ikaba ivuga ngo uniweke mbali na kelele. Safi, shira mu Kirundi bavuze ngo iki? Subiramo twumve ngo unshire kure. kure yiki? Kure y'ugwamo. Ugwamo rero bashatse kuvuga iki? Babisobanuye hano nimba wumva neza Ikirundi. Yani mu Kirundi. Ugwamo g'ubukene, ugwamo gw'ingwara, ugwamo ubukene, ebana n'ibindi etc. Parfait. Yashatse kuvuga ngo iki? Uniweke mbali na kelele. Mushire kure y'induru canke y'ugwamo. Induru z'ubukene, z'ubugumba, z'ubupfuvyi, z'ubupfakazi, nyene ibintu byinshi. Mushire kure yabyo. Mushire kure yabyo disi. Reka nawe ino usa uri kuradukurikirana uri hose, Imana igushire kure y'ivyo bintu vy'induru z'ubukene, induru z'ivyago, induru zo kugwara, zo kugwaza, zo gupfusha. Imana ikurinde induru, igushire kure y'izo nduru zigenda zigutera ubwo bukumva urihebuye kandi ukumva umenga birarangiye. Ariko Imana adusenga igushire kure y'ivyo vyago byose mu izina rya Yesu Kristo, vuga ngo amen. Amen. Uno muririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania no yavuze ngo iki? Tumve yavuze ngo iki? Tuva mu gihugu cy'u Rwanda twinjira mu gihugu ca Tanzania, tuhasanga no muririmbyi yitwa Christophe Muhangira. Indirimbo yahise Mchungaji wa Moyo. Onyina tushira kure y'ivyo vyago vyose niwe mwungere w'imitima yacu twagiye. Mchungaji wa moyo ninaye Baba, mchungaji wa moyo ninaye Yesu, mchungaji wa moyo ninaye Baba, mchungaji wa moyo. Hata baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Hata baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Hata mjomba niache, shangazi niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo.
ananilisha, nikikosa mavazi ananivika, wakati wananifukuza ananiita njoo. Pale msalabani yeye alinifia, nalinga naye, nacheza naye, niko naye, mimi siogopi chochote. Nalinga naye, nacheza naye, nafurahi naye, mimi siogopi chochote. Baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Yesu mchungaji wa moyo. Ninaye Baba, mchungaji wa moyo. What's up, y'all? Yeye anajua kupenda, yeye anajua kujali, ni wa tofauti sana Bwana, Bwana. Yeye anajua kupenda, yeye anajua kujali, ni wa tofauti sana Bwana, Bwana. Yeye amenipa meno, kanipa na vya kutafuna, ni wa tofauti sana Bwana, Bwana. Yeye amenipa meno, kanipa na vya kutafuna, ni wa tofauti na wanadamu wa dunia. Yesu mchungaji wa moyo wangu, mchungaji wa moyo. Yeye mchungaji wa moyo wangu, mchungaji wa moyo. Yeye ni baba yangu, mchungaji wa moyo. Yeye ni Mungu ananipenda mimi, mchungaji wa moyo. Napita popote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo. Siogopi adui nikiwa na Yesu, mchungaji wa moyo. Oh, mchungaji wa moyo wangu mimi, mchungaji wa moyo. Oh, mchungaji wa moyo wangu Yawe, mchungaji wa moyo. Nafanya chochote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo. Napita popote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo. Yeye mchungaji wa maisha yangu Baba, mchungaji wa moyo. Siogopi chochote nikiwa naye mimi, mchungaji wa moyo. Siogopi chochote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo. Mchungaji wa moyo. nuko rero muri ebyiri Christophe mchungaji wa moyo turabise umwongere Ninaye Baba w'imitima yacu soko none moyo. Ninaye nawe uri nyene urafise eda turafise uhora urafise umwongere canke umuntu murinzi w'umutima wawe nawe si uwundi ni Yesu Kristo. Niyo majambo dusanga muri no ndirimbo nziza niache, mini yaremwe no muririmbyi w'umutanzania mu gihugu ca Tanzania yitwa Christophe Muhangira. niache, Benshi muramuzi afise indirimbo nyinshi. niache. Ino ndirimbo yise mchungaji wa moyo. Mchungaji wa moyo. Hata mjobani Perfect no ndirimbo wumvise mchungaji wa moyo wumvike. Kwezi kera rimwe na rimwe twumvise mchungaji twumva umwongere w'ishengero. Na baba ni mchungaji wetu. Hey, mchungaji wa moyo. Mchungaji wa moyo. Baba aliyekuzaa. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Ni huyu mwimbaji alisema ni mchungaji wa moyo ni Yesu Kristo. Alisema ni naye Yesu mchungaji wa moyo. Si ndio? Safi. Ndio kabisa. Akisema mchungaji wa moyo naelewa nini wewe? Ni Yesu Kristo ndio mchungaji wetu. Popote tunaenda tunajua Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Popote tunapita katika magari Yesu yuko pamoja nasi, tunapolala, tunapoamuka Yesu ni mchungaji wetu wa moyo, wa maisha yetu, anatuchunga. Yaani atuogopi chochote kwa kuwa tuko pamoja naye. Amina. pale msalabani yeye alinifia. Hali kumusarangwe yaradupfiriye. Ariko rero nibavuga ngo siwe yapfuye ngo ni Petero cagiye ngo amakira ari yarinda ari Simoni cagiye ngo amakira umusarango niwe baciye babamba. Hari abantu nyene bakomplika ibintu banyene bakakwemeza ko Yesu atabamwe ngo habamwe Simoni nivyo.
oya si namwe niko mwizera babyirengagiza babizi yego babyirengagiza babizi barazi ko Yesu ari we yabambwe ku musaraba akadupfira igorigota akavuga ngo byose birarangiye ubu niwe mwungere w'imitima yacu safi nawe ni kuvyumva yego aho nturi muri bamwe bavuga ngo Sam ngo Simoni kugira mwakira umusaraba ngo ntitwigeze tubona ko awumusubiza ahubwo we nturi yaramushikanye Yesu hariya bamubamba hanyuma biga ibintu bya Simoni je navyo nabonye gihe bamubamba Simoni urumva neza yuko Simoni yarashizweho kugira ngo yakire umusaraba Yesu kandi biraryoshe mu buzima bw'imisi yose kugira umuntu nyene yumva yitwaritse ibibazo vyawe akumva yo kwakira akagushikana imbere ariko kandi ntisi wabikemura ngo bice birangira Simoni yaragize imhorakira Yesu umusaraba ariko kandi siwe yabambwe mu vyibuke neza harageze igihe umusaraba umunanira Yesu aravuga ati ikiyoba nticari ciwawe Simoni wagerageje sawa isubira hariya aje nkuri canzanye kwisi uwo niwe mucungaji wa eka tutambe gati no ndirimbo tuje tugaruka no murimvyi yitwa Christophe Mwangira mu gihugu ca Tanzania twagiye yeye anajua kujali ni watu tofauti sana Bwana yeye anajua kupenda yeye anajua kujali ni watu tofauti sana Bwana yeye amenipa meno kanipa na vya kutafuna ni watu tofauti sana Bwana yeye amenipa meno kanipa na vya kutafuna ni watu tofauti na wanadamu wa dunia. Yesu mchungaji wa moyo wangu, mchungaji wa moyo, yeye mchungaji wa moyo wangu, mchungaji wa moyo, yeye ni baba yangu, mchungaji wa moyo, yeye ni Mungu ananipenda mimi, mchungaji wa moyo, napita popote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo, siogopi adui nikiwa na Yesu, mchungaji wa moyo, oh mchungaji wa moyo wangu mimi, mchungaji wa moyo, oh mchungaji wa moyo wangu yawe, mchungaji wa moyo, nafanya chochote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo, napita popote nikiwa na Yesu wangu, mchungaji wa moyo, mchungaji wa maisha yangu baba, mchungaji wa moyo, siogopi chochote nikiwa naye mimi, Mchungaji wa moyo ni ndirimbo dusozere ko shiwe no muziki ca 48 indirimbo y'umuririmbyi Christophe Mwangira kuva mu gihugu ca Tanzania ni indirimbo rimwe amajambo meza kandi ameze neza cyane umaze kuyumva amajambo afashe imitima yacu turemesha katubwira ko Yesu ariwe murinzi ariwe mwungere ariwe muzigamyi w'imitima yacu mchungaji wa moyo safi tugushimire ko wabanye natwe muri no show sezera abadukurikira ko akanya kariwe no show ndabona kagiye kurangira yego ndabashimiye cyane ndashimiye kuri uyu munsi ndashimiye Imana kandi kubona yanshikanye ngaha ndashimiye Imana bose ndabakunda cyane kubona yanshikanye ngaha tugushimire safi wewe kironi nibo kikugora ndiko numva uri kuragerageza mu minsi wokongereza amafaranga ya Minervare vraiment mu kwezi ko numva wo amaze kwimera yego gira effort gira ingufu wongereza kanoti oya turafise papa hagara mchungaji wa moyo papa safi sana wani wazani nota nyuma kazinshikiriza nani nakwigisha kironi bikagira inzira parfait tugushimire ko abanye natwe muri show no munsi eco fata kanyusezera abadukurikiranye murakoze cyane nongera ndabasezera abadukurikiranye Imana ishikara kubahezagira mugabo dushikara kubasaba cyane mudushire ko kakaboro kuku komenti sabone mungere mu bisangize n'abandi muzaba mukoze cyane turafitanye ndagufise uramfise mwarahezagiwe cyane ibintu n'uburyohe nuko proteye turakingiwe niwe mwari kumwe kuri mikoro ya mbere abari kuri mikoro ya kabiri n'iya gatatu bamaze kubasezera reka nanjye ndabaseze ndabipfuriza umutaga umugoroba acanka igitondo cy'izevana naho kurikiranye no show uri kuko amasohora azwagenda atandukanye kuri no duniya canka kuri no si ariko tukwemerera yuko ibiganiro byacu bitarangiye ariko bigiye kubandanya kaze ubandanye kurikirana ibiganiro byacu kuko impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi kiganiro iyarisho igice cya 48 ubananye ugumane natwe kugira ngo ibindi biganiro ntibize bigucike kugira ntibigucike ugira gute cugira subscribe gira partage canke nimba uri mu gifaransa gira s'abonner
kugira ngo ibindi biganiro bigiye gukurikira uzoba wa mbere kubibona nawe ubisangiza n'abandi mu gukora partage. Wakoze kubana nawe natwe urw'agaciro ko wafasha akanya kawe kadukurikirana. Imana yo mwijuru iguhe umugisha. Tuze dusubire duhure mu bindi biganiro bizokurikira. Bye bye. Kanipana vya kutafuna ni watu tofauti sana Bwana. Yeye amenipa meno. Kanipana vya kutafuna ni watu tofauti na wanadamu wa dunia. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.